Anka tunka kimsaqalqani maranka sinqachapino utjiwa elecciones regionales municipales kunate hakutuqinqa hani utkit kullakanaka regional ataqueno ma kullaka acá gobierno regional acá presidente con candidata ukamarusa uñakip atatja hisnao consejero toqetja naira qatir kirsaririqa neraki utikarakit municipio pinakanja alcalde nakataki utijaraki uno ma kha hani walhani kiti anigiraki uno ukamaraki hisnaka regidor taipinakats utji kullakanaka pero naka hiwasan Aymara markasano kamasa qechuatoq markasanja wali chachanaka warminakana isk'achapqino hanis warmi yatkaspa aykhon panaka unhapqino kunawra satima propuesta ma candidato uchasino primer regidoría taqueja gotichaja kamsas amuyapqi pueblonja warminaka kullakanak toqets kumarak chachanak toqets no hupanaka sapqi alcalde teniente alcaldes apasitaynaja warmi kirakisa uka warmi kunska machaspa hani kunska machaspat chachaspa uka wali espaços in haikoma aruskipa winaka uthino ekotoqet pach hisna castellano arut hisna no machismo wali aka punumarkan khamara ki aka a nivel regional pachana no ukatra ki hisna kullakanaka ha avispa haikam iskachata ha hubanaka mashki taxares khaparakino hayuka ma externo kullakanaka no qhiparta wipaq ukatra kunhamate hichuro jurado nacional de elecciones kupaqa arqt achitupino kun hamsa kullakanaka saranta pasnawa asasinano y uka waliskiu pero más toqetja falti uno kun hamatsa aka iskachabinaka harqaqas hayugat kullakanaka walich amanbi saranta pasnaha naqsarasisa kunate hiwasanaka hilpachanitan chachanaka sipans ukat hiwasanaka roja wakisirak chituno ña chika hiwasa representaña saj aka este municipio toqueros como regional toqueros jamás esta así no kullakanaka ña ka gobierno regional toquero participan en así haygut no xoti Agustina Panchakut maman no kan comunidad campesina Chivay distrito Vila provincia Lampamanta no que kuna punji ancha kusir histórico no que pe ura national elections research no Rikuchay ku imenes karqan yep cronogram jegon muchos manuaya cherraiku china ya tano ancha cosas qani no yaqtaypi haqay lampa llaqtapi kashan warmikuna puririshan candidato ishkay warmi puririshan hinallataq distrito kunapipas puririshallantaqmi ukubiripi puririshan compañera kaqllata paratiapipis puririshallantaq warmikuna warmikunaqa nuqansimantachuna dependen neyman nuqa no organizarikunansi parlarinansi warmi masinsikunawan mana riki qhipancharisqa kanansichu nuqansi porque nuqansimanta riki nuqa neyman mana nuqa como candidato kaspapas mana nuqa qhipancharisqachu karqani porque parinanchis llaqtanchis ñaypaq puririchiyta munansi hina presentarikunsi candidatotapas rikichayqa autoridad ruwayqa honor rikipayqa autoridad karqan ninapaq chay nuqa pensamiento y nuqa chayllata kunan uchasipki uno kota indígena na era pasir eleccionanakansu como uchawapqiu pero inami aquí hupanakaja apapjaraki kunawra satiña purini chillaña orasa chillata hupanaka unsqapiqa hupanaka rumasara panuqaqapaq hicharun hawkhamaraki hupanaka taqtasipkipi no kullakanak sigilatanaksa apasipkiu ukata qharuq haykun hamaraki chini natakiqa kunati pasirinakanqa inami aquí hupanakaruqa uka aka hisnaw no uyst'awa paraki como kiraki chinisay como magna amuyarak. Yo soy alcaldesa y tengo entonces a quienes me acompañan regidores que pueden ser de mi organización o de otra organización, ¿no es cierto? ¿Cómo se le llama o se le suele llamar al primera regidora? Teniente alcaldesa, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las funciones del Consejo Municipal pensando en regidores y regidoras? Anchitora sana alpacha región Puno Kamasaka a nivel nacional Perú soy Mark Pacharu hiwasanaka kullakana kamaja mayar tukuphañani walch amancha siphañani kullakana kamaja yanap asiphañani no han haq saraphañani a veces baja wali iskachawinaka uthig no chachanak toqets chacha candidato toqets warminak toqer ukanaka ruja hani yaqapsnat komarak organizaciones kullakanak toqet uthiuno qoto chabinaka ukachakanaka chakan warminaka upana qoto chabinaka mayar tukuphañan mayaki wasanaka harqaqa siphañanaka isk'achawinakat
haykumat mayor tukusin hiwasanakaja pushnawa acá regional toqueros Aymara que municipio toquenacaros como distritales provinciales que toquenacaros así nayasti takpacha marcachini nakaro hist abhamama kuyakanakaja ampacha wali amuit irisiptan hiwasanakaja amuit irjamaja wali amampi mayor chulqistasisna yanap asipjañan y saranta pjañan naira qatar